Mosadi yo o be a filwe mošomo wa go hlokomela lesea la dikgwedi tše senyane le ngwana wa mengwaga e 2 le seripa go ena le gore a ba šireletše o ba hlakišitše efela o be a sa tsebe gore batswadi ba bona ba tsentšhitše khamera ya sephiri ka legaeng la bona. Tatago bana ba babedi o re tlaišo e šoro kgatlhanong le bana ba gagwe ba sa kgone go iphemela e mo kwešiše bohloko le mohumagadi wa gagwe. I saw it one time she's slapping. I shocked. I don't know. I can't explain for you that thing. How you're feeling if you have a child, you know that about. Ba mokgatlo wa ditshwanelo tša batho Not in My Name ba thekgalapa le ba dirile boipiletšo bja gore a se fiwe peile. We condemn this act by the nanny who is supposed to be somebody that is taking care of these children who has abused them in such a horrible and vile way, and we are hoping that the harshest sentence available by the court will be able to assist them. Tatago bana ba o re tiragalo ya go ba betha e amile ngwana wa gagwe wa mengwaga 2 le seripa o re bjale o thomile go betha ngwanabo wa dikgwedi tše senyane. The impact of toxic stress on children experienced in the first 1,000 days of a child's life has got lifelong effects. And those lifelong effects pertain to the cognitive capabilities of children. Sehlopha sa Not in My Name se tshwenya ke gore bjale ka ge go fokoditšwe ditekanyetšo tša kgoro ya maphodisa se se ka šitiša maiteko a maphodisa a go lwa le melato ya tlaišo ya bana.